Weg nyamburko mating'o jowuoth kata matatu e kaunti ma Migori ywak ni duol ma ochung'ne ng'iyo ngima oganda e apeyni NTSA ewi duoko rageng' mag obila kata roadblocks e apeyni e kinde ni ma jopuonjre dok e sikunde. Giwacho ni ma omiyo thoth weg nyamburko koro kano nyamburko mag gino ma okelo nok kendo koro miyo nengo wuoth omedore e kinde ni mag yawo sikunde ka gimedo ni apisago mag obila chuno gigolo asoya eka mondo gikal. Gikwayo migawo ma ochung'ne chenro mag wuoth e apeyni NTSA mondo mi ochung' chenro makamano kata many duoko makare mag bero sekta no mar wuoth ma ok omiyo ng'ata pek. Wanafunzi wamekuwa na shida kuanzia juzi, hawapati nafasi ya kwenda shuleni kwa sababu NTSA wameziba kila sehemu. Hakuna magari sasa zenye zinaingia hapa zinachukua wanafunzi waende shuleni. Tulikuwa tunaomba serikali kwamba wakae kwenye barabara na waangalie vitu vya gari, lakini waache magari zifanye kazi, wanafunzi wafike shuleni salama. Sasa zile watu wa NTSA wako barabarani, magari zinakuwa less. Sasa inabidi wale wenye gari wanaongeza fare, inakuwa juu. Inaumiza wazazi na inaumiza watoto. Mtoto anapatiwa fare kidogo, lakini akifika hapa amekosa gari, anapata fare imeenda juu. Sasa zile fare inaenda juu, anaumia, anaenda tena deep into pocket, anatoa pesa nyingine tena anaongezea fare kwa maana gari ziko machache. Ingawa watoto ni wengi ama wachache, wasiongeze nauli. Hata wenyewe wakumbuke walikotoka, wasinyanyaze wenzao ama watoto wetu, hatutakubali. Wameongeza fare lakini tunajaribu kuwakanya ili wasumbue watoto wetu.